Yengpiriba Punamakpu, Sharatchandra Sharma Impact News, Manung the Taramnoxari. Yasi Manung the Canada Wapum say Congress so was a second framework agreement, Sikari contain your no have do Kangaloy, Nanga Pokepen Chattery, Aduga Somda, BJP Kishu, almost Maugi Karigi, Nahandi, Honorable Minister, visit to the almost sing is a gassing go to the hill Saibagi agenda do almost complete the Wigi film Duni at the Ayamba singing district casing Moro from Sing Satkre, Dungarang Han Mau Chatlaga. Nahangi Maugi Hogi Flower Festival to Sherry Blossom Gigi Festival Yaw Sing Si, pull up Punjala Kanda, sing the Sassi, Havagi, sing the Sakadabni, Havagi, Wapum Dumaso, Mapung Puzzle, Pukitanjaduni, Live Wapumna, Congressi Akanba campaign, Premwaki content, Masakangalu, Taktu, to publicly or Havagi Wapum, Aduga, some the go to the Hills Karigi, people skip Musing say. Congress su Chatichalami, Chalam de Habinate, Adobu BJP, Handaki, Chanchal Iba Kompom Sinkida, people si Mutkaradum, Home Bakaradi, Lakomali, Haidiba, Asikumba, Singamasung Tam, Naxal and Nabagi, go to the hills, Habagi, Pandamgi, Masiki, Iroid and Naxal and Nabagi, Wakalon say, Karimkanda, Congresski, Premwaki contains Kangalu, Kolalu, Kainasum, Taksanba, Duga Karimkanda, Nagagi, Nagaland election given the framework agreement, do final. Tas tu oirak pagi film lak pasai da framework ngang na ba wa pham sina swagi nungnang ba swagi apprehension sina go to the hill saraga people sing kai sing naksan na ba siliba khongpham se disturb ton bra hai bi matang du da khana na ba gi tanjani lone lengthin ber ba ge singdi ai gi yet thang tan phambiri ba se Khogendra Khomdram ni editor Sangai Express ne tamo Khogen taram nuksari aru tamo Khogen gi oi lengthin video ba se Ashang Kasar ne social activist ne oja Ashang Kasar taram nuksari aduga hek yet thangna phami nejari base Dr. Nimaichand Luwang ne spokesperson BJP Manipur Pradesh ne ei oja Nimaichand Luwang su taram nuksari oja Ashang Kasar de ihan lakchap tai madudi maroina Congress su chalami Congress chatti di langane Congress su chalami adubu handaki anogo sarkar lakpa BJP amasung chungchinaba political party sing sarkar lakpa handaki go to the hill se sum chalak pasi within this short span go to the hills ki ngasai idea do modi complete ora ko male so the people singi mutse hana socially chatta badante wangi sarkar to so adu mutti almost an khamda yam khena badi male welcome phajana tawba people ki karigi phajana corporation phangba overwhelming ngasai ki people ki presentation sing kai sing yengura kanda kamain thambining mutto khene thambining bra kamain thambining masi kitang khoi gi political go game sanaba kumna khoi gi observers singna yengbada adum madu oibra haina khra khoi the feel tawe maramdi khoi Manipur je integrity kaibe yaroi nungsi chamina na leise habadi leibat leise habatari first relationship se build up taw se yamna important ne ba relationship se phajana equal treatment taw kanda development su equal oi gidabani adu nangasi nobo government lak pase the go to the hill side se yamna phajaba madu theme adugumba voice amane haina loweba adui matungin hujik kan adum chinga district headquarter chatharaga even cabinet meeting phawboda panthogli masidi yamna khoina thakaningai tamjaningai ama we adubu government system du masi kaya kuina chakadara haibududi khoi haibungamde adubu khonthang loriba paikhali basidi yamna aphaba Manipur amatani khoi nungsi chamina dabani khoi amatani haibasi masi significant amane aduna sikumbaji leibasidi sikumba leiba kanda ngasai khoina mache gi wakhal khanba khoina kari khanba mayam se loina mangla ko doribani adu masidi mas ne aduga yamna afaba khonthang ne haina lowe masigi marak sida hairiba ngasai gi party khrana go kanna huji chongsang libasi hoi congress su chalambe chingda chatte haibani nate adubu challasu chahi ani gi marak sida di khara chinga congress ka party khara ga go chingi organization khara ga party se congress ka khara munna dana changpa yaro haiba thingba khara di leyaba do madu solution du purak pangam da ba bise amarom da party amagi government amagi mai thiba we madu hairi bise hoji ki madu de gi tawraga hoji sumaina mi mayamna chaliba local liba government na anoba government sena khonthang lori basida aikhoi observe tawri ayamna go masidi kaya government su kuidri adu matam khara di khoi yenglaga support tawraga kaino tawba targale other side the government su madu the go to the hill side madu khak da challaga son the government bureaucracy department sing system karmaina chalibra haiba khra di yengsan ba phai adu hongda ba taradi adu su effect ama dilakani
anyway hojik ki congress na fm kaino tawbasidi koina haiba matam na moina kaino tathigidra khangde do bo ai wakhan da di framework agreement haibase 2015 da ko tawkhiba pot ni congress na palinge da 16 oire hoji 70 anoba korm aduna madudi mokhoi gi matam du da kana kaino tawdraga hoji kana tawsalak pase kidang phajaba wale aduga aina haining badi framework agreement adwa haina madu da khoi manipur da lei river organization party khuting mang na mase da aidi kana politicalize to honing de maramdi adum organizations ta ma leibagi kaino changli bani adubu hoi madu manipur khoi nungsi chamina na leise kaibi yade haibdu loina haibi yai adudi khoina lepchaga da bani tawda bu ngai ai khoi da leiriba manipur da paliba hills valley khangde khoi relationship pajana le kanda chintam pajana kaino chathaba kanda di atopa mayam se dum mangani haina laweba adu madu di leiba ngamdraga ai khoina sonda kaino makhak da pinpoint tawraga dum chakhra taradi madu punsaningai natana kainingai gi machaga ma khoi manipur da adum madu gi posa oina uyeba punbu pulabadi nungu nuksinarabadi sam narakana kai chu tu chiningai lite aduga punna leminabagi wakhalondra leragadi thodokna kaini khoni habigi chiningai lite ta hogen moroina ngasai hangaba almost same question ni tamo singdadi chati chalimi congress chalame chati habdi yaroi to wodabu handake no sarkar go to the hills aduga people se reaction people gi leiriba mood sing se khar khena badi mali tamo kamain thamininge ado yam chumi sar Ashang Kasar na hagi bidu yam chumi akoi si NBN na lusing government na hek government par go to hills haina yam phajaba solgana bi makha da thabuk se lokhale padana tana ju haibi ba Ashang Kasar na jaibi ba Chingilam ji ayamba chatle adu go to hills haje Chingilam da chatlaga program yauba package lokthokpa adu khakta dinate Ashang Kasar na yam phajana haibi gi go to hills haina haraga cabinet meeting tauba di ching da chatla program pangtoga the bureaucrat mayam na adugi against the already gain haibo kham jule aduna go to hills haje sarana sai hagi bada chingi ayamba saru cover tore adu go to hills ke asang bar thodi cover to bu khakta nate sing the development porak badune aduna development bu porak badi hoi masana kano si nungsina badi porak ani adigi miga people to people contact laiba adiga menga people sing contact lai badi afa mari akoi manipur gi integrity kai dawai do nungsina da bu si daw le minaba nungsina le minai do mi ne da satto gi sagai gi de ya bo nate ba aduri masana ta jawa phone do eno ga hajin wa phone na masi hoi congress chalami adu hoji haibi we domaina congress sahi ani muki mang dadi kari makhara madu situation na lakhi ba film ne na idi haining e bako aduga suksem sebam de haibu yaroi tawram de haibu yaroi madu madi aise congress po support over bjp po support tok dabar natraga bjp support or congress to we wanate tawbudabu anoba government si lakpade di miyeng ji honge anoba government si miyeng hong pugi matugina praja gi miyeng honge sidi achumba wafam neba nungsinaba porei adegi hana congress ki government laramadu ayam organization ching organization particularly naga group singna communal government haramane hojiti madu haidre madu mota chief minister NBN jin chapka na red carpet tha na oktra mayam khungi mi mayam ka yam je khoi jo dum chappa yawani na dum khangi mayam ji gi mutsi ju dum u kan da khangi aduga mi amaga nungsinaba mari sina sum phagala kan da di ai di thoidona masi akai hola kari di thajade adu tawdabu congress na hari wafam dusu music law si na pura la le di hading de kari gano da mayam chingdari se ko obedi phaba framework agreement sina manipur gi territorial integrity sokani hadana mi pai ba malai ano framework agreement sigi makha tarakpada sigi naga problem sigi solution se athu ma tamda poro habani kana uno within December hai before election hai Nagaland gi aduna masai da manipur gi ngam khai si kai khatra ga hin singna da congress na tawbani masing ngam khai kai roi haba film le di nahan no masu han ex minister na la ga ma hai ba ngam khai bu soi kai roi haba di kaisu khoi gi ju tokchara ge khangbule di habi ro habani aduna congress is hor hodam di habi ya roi ma gi matam du da basi khangana kari yawe do khangana ba hodorami adegi hojiksu koi chief minister na haibada masi thoidona akai ba lei roi khoina haibaga so dum yawe chap chabadi masi khangdaba male aduna khwaidagi phabadi chief minister NBN lusingaga lawrei ba thau sisu chingda chalu haibaji gi chap artha lo thona ba chingda chatpa khakta natana pai di pai khali ko hena
packet ba pa me another hill plain divide si yam si koi deep rooted ena mayam lo na re ba sum de development por ga ya ga dra kari de mari si tat khri na thai na le ba si makhong bok thigal laga madu na thabak taw ma chang ye ba madu go to hill sai ba si ching de chalu ha ba si chap chaba aseng masala sengba chap chaba oi ga ne have ni adu de chat pa giti chale adu ka ground assessment almost like re adu ka mayam hojik yeng de si ground development du ni chat thram matung da adu ai se da ba basi kano na hojik adu go be se na si tau de ha ba na te ko khudak te ta me to chari ge na khoi khut injang chaba ya de do tam tam to ra mang tharo kai tharo mari ji sa ga na bo na ga magi root cause do madu thibam thok pa de adu na so da symptomatic treatment to na di kui do ma de adu phatana manung thena yeng ga laina du ta se na khang do ga madu da lain madu chum bra na khal le ozani ma cholon hojik tham bi dei ba wahum sing si yeng ga ina ozani ma chan da tham jani ge se wahang ba phum ani ni amana ngasai gi go to the hill se adum yam ba jaga sing cover to gi na to gi ne du ga ground development du ni yeng ka du se ma kha tarak pada aduga karim kan da ngasai gi district kita le hori ba bureaucracy kari gi adwai du da phajana sarkar na di commitment di toromba sarkar sti adum chap chan commitment di le jaba aduga so far as bureaucratic kari gi level du yorop kan da di haibagi sometime conflict thok to busunate aduga yengjan ba wala su jai district tariba aduga thabak sindoriba thabak lang doriba mayam singduna yengjan bidradi adwai du su dum karim kan da adum farak ta ba wafam am dil lei adu wafam sima aduga plus ngasai ki congress na ngasi dagi parga sahi ani hum gi mamangda singda kaida chatpada welcome tawdaba boycott tawba general strike tawba singse situation khana na sudum compel tawkibjani otherwise nalam dragadi adugumba wafam phibam du su tari tara mo jonmi kaina phongduk narakpa mod ani se kamai thambiningi yamna delicate oi ba haitare ne arai body datte adubu aina punama khumdrigida akoi manipur gi sing amari tam gi relationship mari ja suki matik phatludre masi kari dagi thokri noida congress na chahi traunga government param base chida masi mo loin create tawni na ningi ngaji ji congress yaudi yaudi bajana aina ngani khar political di gangani ko aduna ngasai gi issue achaw chaw bada bajana handle tawba ngamgida ba hagadra handle tawba hita ba hagadra hai aduragi singa tamga gi mari se chathina yamna hadi yamna just like enmity wina singi prajaga tamgi prajaga se complete yena bi type to lay rab madu handa ki government se lakpaga madu ayam lokthok khren khalle hadi masai slogan go to the hills hadi go to the hills hai slogan se oi akoi gi chief minister council of ministers sing chat headquarter chale sidi ahu bani this is just the beginning masina mayam da praja da mayam gi concept da praja gi psychology da o akoi khara manipur se sapmana ba mi yeng ko haibu gi am create to we one ba aseng ba thabak ti masai gi bureaucracy and technocracy mayam jina follow up tor ko drimni hai madu ju khara gadi hore pura mak labi jekna ba di natri to complete to tri ba aduna lakadar ba chahi kaya sida sing ngasi ngarang khaki wan te sidi ayeng manipur gi tungi future bogi oina pulap yaw ghara bane ba mayam samna re example oina ya jage akoi singi officing da akoi gi tamgi mina thabak torga kabi da ba gumba sijo amane ba ko macha di warga sina chauba puram laktori ne ba adagi ada chingda thaba ama development ama tawgudab duda fajana yenghan bidab gumba se handa ki lai bo gomi na machi ahan magi haudna cabinet meeting phamgre district headquarter mayam challe khole loi thungdri adubu haibe charakpom di cover tore sida mayam manipur prajada chingi prajada su adagi tamgi prajada su o government na no bo kongtha am lokhalaga manipur je shanti hoina amaga maga nusina na mayam cha manu leiminar na habagi wakhallon tu di create tore aduga makha ta ba thabuk tu di watli mathang nang horka di mana ai lojage sini
amana ka ngai congress tu bro sahi anium ngasidagi parkanda around 2007 dagi kari election mamangi oramba pibam sing sang basing yada ba bol tor president strike tor posing se adwagi yanada bagi pibam mamsu some like singi kari gi bezo ba haitai organization kai sing yanada bu number morakanda changba ngauktaba dugi pibam duni tasing na people na yaba yadaba situation kharati yanagi tabagi compare ati kari gumba kharati tholopo mali haibedu iseng seng na BJP congress to jam jamba prajaduna kamaina treat tawge habaduna kitang tongana thamkhraga kari kuma situation garadi ohiba malisi situation hari nga sai samlu rai do mase sarkar paibar duna moina create tawjabane aba moina semjabane ba situation do tackle to ba hita ba haitare ne se khudam na oina harda se Sharatchandra mi mapan hat le ba ko ai longoi je khar kan malabra khaitan ni kal so ai moina halim ne protester ga aduga security singa sumugna bada security se kana no government ne ba government do represent tori bani law and order tackle do ba hitab dagi ni issue do phajana handle do ba hitab di thukrim ne ba phajana negotiate to ta bane ba oi soi gre no mitu da protester mayam dogi mayam gi strike tor khol to madu control to na bane soi dina mi du laibak thik re लाइक थीग्र पोतो करमाइन तौद्री हैंडल तौरगा लोइसनगदगे हैबदो मदु तो मरम चाना तौगिदब्राइन खलेबा तौगिदबदुनो मरम ओइद्रो सही अमागा कयानो म सही मुई डेड बॉडी लो कन तौदुदो 500 something something सही अनि खरे हेना थम्मीबनेबा सी अचौबा चिंग तमगी मरीदा यामना चाउना अकनबा अकोगी अयत पबिरिसे I think maybe she seen ever. Or she carried to a boo, tackle to white aba, handle to white of the never. Other Masi put them out to Olamuduna, Nasim Manipur, that singer Tamgagi, Nuaina daba, Nusina the Bema Olije. She can be issue can see a Campbell Lamanico. I don't have issue my amam so how great my ama. My ama how greba. Aduna, she put them here, my 2 money, Adu Madu, Ziti, Luena, Shangre, Ayamba. Samna the economic blockade queen toramba tha hum toba tha ani ni toba achaw bai sure ba che madu phajana loisan ba ngam gida ba phajana wari saba aidi economic blockade tawringai du da khudak ta pi gada bunate moi demand do aru kamaina mi du negotiation table da poraga wari charaga karamai torga loisan gani khokani blockade to hunda bida sina chingba du management change ba aru phajana maram chana तौहिदब्राइन खली अदो होजि मते दु थोकद्रेना एनी लापकाना बरो नेगोशिएट तौरगा खोलगा वरी वताई छारगा लोइसन ब याबा खोटपा पनुंग तम लोइसन बरो अदु मरक एनवायरनमेंट अमदि होजि के क्रिएट तौम संगे ओजा संकसा होजि क्रिएट तौरे बा होय होय होजि क्रिएट तौरे हेबनि हाना तौरमदे अदुगा होजि तौरे हेबि वफम दिनो जान थंबिरि ओजा संकसा मरोइना ओजा निमाइचन लोंग थंबिरिबा कांग्रेस की 15 years of rules तुरुगी मरक तु सिंग तम अनिगि रिलेशन से अदुकि मतिक फदुद्रि हेबि वफम अदुगा बीजेपी ना मस्वाई से डैमेज कंट्रोल तौरपा अदुगा इंटीग्रेशन प्रोग्राम होनो वफम प्लस ओजा आइखोसु अदुम नोंफादो प्रोग्राम की करिगी लाकप कान दगी तंगाई फतबा थोदो अथोक थोलो कान दुम सिंग कोऑपरेट तो बसले एखोने चले दु नोंफादो ने ओजा एखोय दगी खरे हंदे ओजान चप्पी दोइनी हाइदि युम नुंग लेबा खोपा मरी मता मयाम लेबा खोटपा नॉर्मली होजिक लेबा फिबम सेदा कॉमन पीपल की मोइगी मुड साइtai कॉन्फिडेंस तो फजन क्रिएट तो बुंगमब्रा अदुगा गसाइगी कांग्रेस लेरिंगे द खरे न फलुद्रे हैबदु म याबिनिंगब्रा बीजेपी लाका न डैमेज कंट्रोल तोरे एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन प्रोग्राम की फिबम सिंग द पुसले हैबदु मगा पीपल्स की थ्रू मोइगी मुड टू कमाइली अदु अनि अहुम से खंचनी जिक फावदी आइदा दम ऑब्जर्व तौबद को प्रेजेंट गवर्नमेंट से खरा सम नेगोशिएशन ददी डिप्लोमेसी खरा लेब्रा खरा फरिब्रा हाइन लवे फ्यूचर दि खंगदरे को मरमदि बन तौगे हाइन तौरंब दुदा वारि सारगा अदम कॉल ऑफ तौथोहनबगुंबा सी पुलिस अफबमनी मदु गवर्नमेंट हाइबसिदी अदुमाय रेस्पोंसिबल अमदी लोबु चंगे अदु दुगा आई हानसु दुम हाइरे होय क्रिएट तौबा अखोय रिलेशन केप लेबा मयाम सिदी कोइना गुड गवर्नेंस अमा लेबा तरका लेबा गुड गवर्नेंस लेतबदिगी मयाम सु थोकपरा हाइना हाइनिंगे अदुना पालिबा एनी पार्टी दुना गुड गवर्नेंस असिनसु अखोयगी रिलेशनशिप सु अखोयगी बिल्ड अप तो हलेबा अनु जे हाइरिबदु चुमे क्रिएट तौबा हाइबा यामना लेरंब पोतु ngase अखोयगी मोटिव से मी से मोटिव तसु लेबा
influence the su leba no hujik present government na khara create tawraga negotiate tawraga compromise tawraga natraga initiative lawraga adum positive way da khara build up tawbasidi yam phaje masi kari no hairaga ai nang sai haibugumna ching district headquarter da chalaga Manipur da itihas history da leitriba cabinet ko headquarter or phamje masi history achauba mani masina yamna ahongba amadi lehale mi chingi mi sing de jo noa hen ba tare haro hon ba as ko da lakani adu tawni haibudu chokhat pe se chamana equal oina pairaga da male habi mi gi hope le ba asa se to darasu khang de ko to dara to adu de ujibu madu pantholi bedu na ekhoi feel to hole ba adu ama adu go jiki chingi numit adu mayam gi numit haina every 10 and 15 every month go panthok pe se da interaction yam phang ba se ngasai lai ra laitaba aigi karigumba appeal ama tawningba opinion ama Manipur chokhat pada nungsina pada aigi phonthok chaning-ba lai ra laitaba mi araba da laiba mi su laraga unaraga mai represent tawba phangbado madu yamna achawba khonthang mane ba aduna hujik ano present government sina jingi mi singna welcome taw carpet tawba se maram yamna su lay adubu ai wakhanda cabinet meeting headquarter da phangba aduga chingi numit haina ama thambiba mayam gi numita mayam unaba yahanba masina yam influence piye base adubu aduna hanagi congress ki government hoi thabak budi tawramba yai adubu tawba tarasu ngasai haibugumna masigumba mayambu interaction tawba aduga mayambu intervene tawba gumba aduga unaba gumba aduga ngasai chingda chalaga free and fair da akhoi chapmana mina yengba yaba pot mi yenda cabinet meeting gumba sigumba sidi panthok teba chumna chatpa bise kringba program ma sangkabada mina invite tawbu kanda chatlubune ba aduna mi je oja sharat ka ai se toina unaradi ai opinion so oja khange ai su nang ai burden su khange ado adi madu khangnoi damna ai ngonda nona feel tawi nungsina ba aina su oja bu nungsina ba leibane ba aduna ngasai oji ki present government da ngasai unabagi numit che ama special oina pirabane na mik tamba su asonba mi su song naireba su aduga chingda lari haitaba mi su wa maite longang ba haitar su laraga petition ma iraga leplaga baro phau ngairaga pungani phau ngairaga unakibase thabak piba pidaba ya adubu mana phonthok chabagi madu satisfaction se yamna mase ahongba madi lahale aduna madu gi hanagi previous government adi madu kumbagi kaino se semlamda ba leitaba thabak budi tawramba ya ko chala adu tawrasu madu gi potu leitabne na mi singna yamna communal oina lawbusu layaba thabak tawbirusu aduga number 2 da ngasai okhai ja doctor na su panbire thabak to su laye ngasai ching akhoi Manipur samat tani nungsina ga dabani adu hairaga integrity kai bi yaroga tamgi doctor amana ching da challaga posting taro haiba kanda lening da ba adum aigi Manipur ne aigi state ne aigi praja ne semgani haiba wakhalom da leidana just sign tawramlaga hankiba school oja weraga math science e akhoi ching da yam wale adu tamgi ayamba thane akhoi adu maite science lawre oja lai ne akhoi haraweba adubu numi ni hum leramga imphada mu chathokhiba sigumba hana akhoi thena dabnate even aigi life da su thenayaba ko adu aisu matam adu feel taweba as kari gi no haibse maramdi akhoi gi matam da maths ka science e yamna chingdadi weak werameba aduna akhoi gi oja maths oja science oja se maitem chaneba malakne adi akhoi haraweba adu ma leiteba leitaba karino leifam leiteba aduga chingi yum amada attest aw leibadudi ma haina dreba akhoi di lening da bra ko yum na ra adudi khangdre achi kumba su government na khangbi bam tarka le aduna masidi gi relationship che akhoi yamna ngasi Manipur da tarka le aduna present government na ngasai mayam gi interaction unabagi masina yamna achauba mase khonthang masen gi connection bridge ko ama thong ama gumna akhoi da sembi base phai adu ai ngasai su palle adubu madu taw hedna present bureaucracy officer sing department head of the department sing na government na local iba tawriba policy do moigi puning de so madu gi burden du lebra haibagi amadi present government na survey tawba changi ai gi experience da ngasai government na pairiba mantri mandong present government na kana madu go to the hills ai na du tawra lawru department khrada some system bureaucracy da system je hongda dana file process ki da adu gumadi leitaba nateba adu di khra hongdri madu na su go lasting way dra haibase for example huji Kamjon district haina lere ukrut haire
hoji maming da le adu da STO DCD le adu file mayam se loina bending tawra le adu na kanang da tana gadra adu imphal da kari gumba soyama lobo gi tamakta chingmi se laraga director da unaba da thama chang libni mai file ama tanaba da go kari suna da die and harness gi or compassion gi tamakta tha ani hum chang liye base adu gumba madu mantri mandon ndi tawro haina di ibiba sembu unara kanda ase necessary action haina di iba adu bang sa da commissioner da director da go deputy da chapa kanda di dom una da midi unaba ngana hala thahum ngarang so ai madu face taweba anu huji ai gi khunda so electric connect tawdri anu hantak tawni ai kanna tawbuda megi thada mantri na di necessary action immediately ko tawbiro haina iraso file chatpada ngahatak na khakta hantak che connect tawge haina blind ting liaba prajaga minister ga ku unare swaida duga thabaki awat pasing kaising do hongdo mina mantri dusu yamna hongdo poto phajana khangbi badagi thabak paikholon iba swai table tati thuna paikat pagi khogi yam powerful obasi ore chakiba sai gi bureaucratic table do yorok poda kitang mayai khara chambe yadu sam nare kanda swai si yengen bachangani aduga swai da mantri da minister sing da phawbi riba ihuldu sab chana thabaki thengna haktheng naga dorba mayam da su phawon bi chungoni haibani ta khogen maroi na hujik se kanna campaign congress campaign di changli madu di framework agreement do tamo kari yawba yawda bi wafam du di madu lakadabul numising da khangjarakani damo hojik makti khangbo leitremina kari yawbunu haibi wafam du natabada campaign si content khanglo haibi campaign si hek khangtribo changjan ni haibi congress si achoba promise hai tai hojik ngasi sudum changjali maroi na hojik tawrse ada karim kanda mayam sung haimnarakpada congress so sarkar pairing ida congress state sarkar pairing ida tawgibani framework agreement gi sign se adwai da panglaw lobu ta khidi aduga hujikta kanna campaign tawri ka haibi wafam su leitabudi nate ai haijaning muna sarkar pairing ida budi sarkar paiba kanda haiba yaba yadaba khara su open khara su lerang modain khali adu congress hujik changjali se jo opposition moina tawdu yadaba tawbam thokuduren thambining bra kamai thambining idam acha discussion je Congress ki mo yaro madi khara phadaba hai je bane dawo to sengbo yaw bi ona kanna do ojal laga ngang yaw do du da men yes is a ditara moina ado so aina sa ko bium de tham biu sin da masigi se ai kram to mi chung khai na naija nate ai sa haijak le suktok torom de habi yaroi x sign tona matung da ahoi hanai xcm Delhi de satpa Assam ki minister ga una kwal to badum ba ani masi kai no na hai to mo yam legre aina sai hai do sik tori se kari no da miyam ki pungning sida masigi solution ama por ni na yam kana chingna bam poeba samna harada hana the government ga wali sana na basi NSN ayam ga wali sana na bane ne matam khari mamang da limit khari mamang da tare interlocutor RN Ravina Nagaland laga topa group taru amasu wali sare adigi amu Nagaland assembly ki speaker na solution na hana portra boy di election to wi kana bali te election di thok piu ga na hai bale adigi solution por ani gaina haina bale the solution por pais da mayam na mase tong da basu oisano integrity se kai ga ra haina kana chingna ba adu gi chingna ba do modu lei bani na congress rajniti dal hai ji da bo ta mono jikta habi gi ne idi par political oina ngang ni na habi gi do rajniti dal hai ji di khara ru ba tog da ba ya da basu adum leiram gani congress na hana suk tog gi de na hai makti lan gani ma do dharna budi ka mai changsalo ni ruling party ma na matam do ji ma do hona dabra hayo na hadan madu hayo di lei na khalle aduna miyam gi chingna ba leiba adagi center da su BJP government BJP na sing government level state su leiba sum ba phim mayam jina masi congress da chingna ba leiram godra kana do BJP masel pulap pulak thoi da tonggodra ga ina tawraga solution purok badi kesu kai ba leite tawda bo integrity kai ga dra haina miyam da chingna ba leiba do ba chingna ba leiba dana masi tor pane na i haijagi yam masi ki delicate obe su ne masi saijida pahai da haru su ya bale ya da bale da masi khadi aruba phigam ne thank you ojani mai chan long de lak sab se break ki mutung de lak se ge break ki mutung de impact news ki manu hon yeng bi ba punam ke phamda tuna puduna lak se ge impact news mi yeng ta dun lebiu break ki mutung de yeng bi ba punam pu am kan taram nok chari ojani mai chan lon ahan bagi break ki mamang se framework ki kari gi chorok pa duga disturb torokadra handak si kan BJP gi lusingba sarkar nina go to the hills kaina akan integration di sagale yam phai morom da harga swasti disturb to honing da bagi wakal londoni mayam da tanadi se
Ujani mai chalon swai kitang thaidara kana hujike Sangai festival su kana pangthui aduga break ki matung je Sangai gi kari festival gi matang su khara sum ai pusanjara ke ujani handaki Sangai festival se mamangda amukta tawgi de mongda han deputy CM gi han former deputy CM haitai hanagi congress ki deputy CM oibiram bana haibase handaki Sangai festival se BJP gi maroina leader singi photo exhibition tare habista oja kamai ri tawgi hanagi deputy chief minister congress ki su president kui no ramba hai akoina sum tabada magi ambition hai tai ko congress no government pairing ida even chief minister ki bo asa toramba hai tare ming hairo ko ming haidra surum mayam khangbirani haidi magi stature se yamno wang lowe ba koina election ju kui na kadre assembly da kui na saruk yara bani yamna mesior hoina mesior ba minen lowe ba morom dharga arabu huji ki haire ba wado adri magi stature du chana di samna harda haidi adu yamna thak wang ba miyo yamna da maina haidor kani habse masi khoi ki thaja bai wang bu lei samna harda mesiority khar wat pa male haina hei samna ni ko yar je adu ni maina react to bu sei to hon janing da ba ai tai samna harda madu prajana wa wai na lor mani thaja de hoi akoi inau sharat oi gumba koi gi inau khogen oi gumba di media gi kanoni na fraternity ni na mi kana gum leader na haira di khara lokchen ba yai ru prajana madu wa wai lo ni jai thaji te mi ne amna madu khara anem ba thak to in lo ne kal festival pangthoi mina sarkar pairi mina sarkar pairi ba maru ba leader sing gi kari gi important leader sing gi photo du di khara su thet pata siri part and parcel of the festival congress ki matam du moina Sangai festival ji moina horom mani na ko mo ju mayam thelang woni khali matam u gi badum or any other function festival da kai da kangte thele ba ko ari akoi gi government ama chalai bada changi bse kaino bu akoi gi akoi na tawri thabak to maru publicity khara tawdraga di adusu haidi thabak to tawdabai woina uieba aro hanaki Sangai festival ji asuki matik yamna successfully mai pakna Manipur prajana yamna harauna tayamna harje sing tam praja punamak Manipur praja khagna tabda atai ti Manipur ki mapan ki praja ibar international gi thakta phajana yam nungai na pangthui ba festival amani handaki festival ji asuki matik chauna pangthokre phajagre yamna phajana publicity tawre haidi Manipur se globally handak recognize taweba Manipur se tourism map ta handak kisina first hana le machu syamna important hoina Manipur se tourism sport ni tourism map ta phajana yaw ja handak kisine ba aduna sigumba khara tawbududi masan ta bane ba sida syamna handana yengbu phatti ba adwai gi area do admai ngang ning de habi jan thambi se tawgen mamang singi yengna bata tawgen ten tang na ta tawgen so adum bhigum tang thambi ro mo mamang gi yengna bata congress na pairing ga handak ki no sarkar pai ba handak se hairi se leader singi kari gi photo se adu ki matik yaman gre seems like ki BJP gi leader singi gi photo exhibition manbai wari se khare hena thet pajala na tragana sarkar pai da bagi nungai ta bagi khara phongtok puru jala kamai ubini gi sir hoi ado photo thetli hainu budi chume any program la ka da photo di khara dum thele ada hojik hoi gi oja doctor na habi gi bo do publicity si to da basu yade si gi paisa bok to any government gi program ma la ka da project la ka da publicity gi to ana khai ne adu da government ji da si yauri si na thabak tawri ado uthokpani hana adu logu da thoina akai ba le tawra na khale adu aina thamjani wafam di masi wafam jina to ana thamur janu Sangai festival je handak ki se aidi hojik no doctor na habi gi do maina sidi yam phatana pangtho ba festival mane na benu phum khatara hoi benu je hana ju lamdan da kai to na masa kari ma kari event pangtho ma do dak ti ohum pangthe
अदगी मणिपुर से स्पोर्ट्स गाव लबनी स्पोर्ट्स की खुमल लपाक स्पोर्ट्स की मरु इवेंट मैम यावना ते मैम अमज पांगथोरे अदगी लोकताक ता नुंगदांग दा पांगथोखिबा इवेंट सिंगदु जी अदु वर्ल्ड क्लास की इवेंट ने नबो हाइने अदुना संगाई फेस्टिवल जी ओइने येंगदी एदी यामना फजरे हाना स्वाइदे सुजलगा मखक एई हप्ता कांजेबु मनाकदगी निगुमसे संगाई फेस्टिवल मनुंगसिदा ऑफिस का कानी खमदा मथा सारमबदो हंदक्ति मैम बहम चाइथो तौरबने मदुजु फरे पूरा फबदी नते फेस्टिवल अचौब तौरदी खरदी चिंदाबने अगुगा सुमाय एदी फेस्टिवल से ngana मक्तदा कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हाई रे अदगी मैम से याबा पिगरे माउदा पांगथोखिबा कोई फ्लावर फेस्टिवल कम चेरी ब्लजम फेस्टिवल दुबो संगाई फेस्टिवल के पार्ट अमो ओइरगनी न मतंगदगी लौथोखिबजे सुमायना मधुना फ्लावर नतना मधुदी संगाई फेस्टिवल सरुक अमो ओइरदी याम चौथोरनी अदगी मधुना चिंगदसु हेन मियाम दे हेन फेस्टिवल पांगथोकपाजे मनादा लेबे मिदि खरा कानरदोने अदुना फेस्टिवल जिगी ओइना येंगोरदी होय पोस्टर खरा थेतपदा खरा हेन फोटो खरा यावगेना पाहाय हायना रबोजु फेस्टिवल की हंदकी फेस्टिवल सिदी हानादगी हेना यामना फगलबा यामना माय पाकवा फजब फेस्टिवल नि एदी फेस्टिवल की ओरदी मतुंदजु खरा हेना चाव तोबियोना एदी हाइजनी समसमना फोटो खरा याम थेतपदा दो मोबिनो हंदकी फेस्टिवल से वेन्यू गसी मल्टीपल वेन्यू वेंदना इवन मोइरांगी करिगी लोकताक की तांगमुदग पुथदना लंबोय कोंनांगखोंग अदगी मयाम मफम सिलिबा मफम सिंगसे लोइनबक लाइव ओहेलिसे स्वाइसिसु अदुम येंबियु समसमना फोटो थेतपदा दो मोबिनो दो याम सिलिमना खरदी थेतपा पब्लिसिटी की मथौ ताबने हाबिनि ताकोइन थबिरिसे ओजा सांखसा हुजिक ताकोंगनिसु पंडि पंबिरी गनांग नान पांगथोखिबा गसाइगी माउगी फ्लावर की फेस्टिवल दुगा चेरी ब्लॉसम की करिगी पांगथोखपसिंग अमरोम धाइडी याम फबा वफम हमने मथंग सहीदगी दि संगाई फेस्टिवल की पार्ट अम ओइरनि हाबिनि समसम नारे कांदा अमरोम द लोइनब खरावगनि अदुगा पर्टिकुलरली माउगी प्रजा सिंग सुंसुजन हरावगनेन खली अदुगा मथेलसु हेंगलनि आदि तोंगान बसक अमसु तानि हाइजरि माउ केनलनि माउ हेंगलनि हाबि वफमदुनि ओजा संगत स्वाइदि लाक्सनिंग बसे मरोइना थ्रू फेस्टिवल से अनोगो सरकार लाखपदा सिरोई की फेस्टिवल पांगथोई बराक की लोइनबक सिगी फेस्टिवल मयाम पांगथोई इवन संगाई फेस्टिवल दा कंपोनेंट जी कई हेंगलकदोरी माउगी करी पुचलकदोरी फेस्टिवल सिदसु अखोइगी अमतोइबगी पुंजनबगी वाखलोंदो अदुम साकरप याबजा लासनी होय मसी मागी मागी कल्चर मतुंगिन को फेस्टिवल खरा खरा तोंगान ब लेरंबे याय दबो सिगुमबसिदी एस अ होल मणिपुर की ओइना कवर तौबदा काइदबरा हाइना लवे सिरोई लिली हाइरसु सि मणिपुरनी लि यामना ममी चतपको कवर तौबनी स्टेफ्लेट ओइबनेना दुना सि दुम रिलेट लेने हाइना आइदि लवेबा मरम अदुना जिकी अखोइकी मणिपुर सिदी टूरिज्म यामना फजबा लेपाक पिकलसु वेथरसु फजबा मी लाकपसिंगना दुम एप्रिशिएट तौनायबा अदुना अखोइ टूरिज्म दा डेवलप तौहलगा अखोइकी लिवलीहुड से फजरक तौरिबनेबा दुना सिगुम्बा फेस्टिवल अचौबा मसेना टूरिज्म दा यामना प्रमोट तौहलेबा को अदुना मसिदी गवर्नमेंट फजना असिदी हेना अदुम फजना चथबा ngamnaningai honabadudi yam maru oibra important oibra hina lowe adu hojiki hairiba chumi akhoi manipur gi oina festival ama pangthokpada se mau gi council ga sem ga mohoi yanadana mathangdadi part ama oirani haibise afaba example amane relation akhoi gi khudam amane ba khoi nungsina ba amata oire haibegi go asa aduna hena phajaba lakani ne khalle maramdi संगा फेस्टिवल हायरग मणिपुर की हायरग पार्ट अमा खक्ता तौबदुदी अखोइदी मणिपुर सिदी करी हाइसरा मिक्स कम्युनिटी को यामना पुनबनेना अदु लोमदा चखिबिसु या हेबा अदु हुजिकी पार्ट संगा फेस्टिवल असेदा लोइना सिगुम्बा पार्ट अमा ओइना पांथोखरदी मादु अखोइ वाखंदो अमा लोमदा चतपगी पॉइंट अमा लेयबा अदुगा असुमाइना माउदा हुजिक फ्लावर फेस्टिवल असे संगा काइना तौबसिदा मसेना अखोइ connecting point ama oheleba plus adumaina mauda sangai festival ama oina part ama oiba kanda ada wariba noma numi ani ama khaktani adu erdi madu phajana tau kanda sida sangai da festival da mi enjoy toriba visit lakpa mayamna su noma mauda chappa kanda madu gi chappa gi khonchat ki ko madu gi kana budu nungsina budu mi mayamna mauda chalaga yenglaga enjoy toraga lakbudo अदुसु अखोइदा याम फजबा मा पॉइंट दी एग्जांपल अमा ओइगनी अदुना आइदी सुमाइना मणिपुर की हाइना वारिबु तमगी चिंगी हाइब नतबा को अदुगुम फेस्टिवल मणिपुर की हाइब तारदी एवरी नूच एंड कॉर्नर मदु याहोनबा कवर तौबा
अदुग एवरी सेक्शन ना पार्टिसिपेट तब पोतुना मणिपुर फेस्टिवल अदु ममिंग दु थोकप्रा हाइना आइदि लौनिंगे अदुना मसे तंगाइ फते तौदब यादे पुनबसे यामना दरका वे हाइना हाइनिंगे एक्जेक्टली हाय रांगदगी सजिदा कोई संगाई फेस्टिवल की सरुक अमने हाइगद्रा म्यांमार गा इंडिया की जर्नलिस्ट मयाम सजिदा इंटरेक्शन प्रोग्राम हम तौरे अदु तौबदुदा असायुक मॉर्निंग की फास्ट सेशन जे लोरगा पीसीआई की लाकपा टीम अदि मोगी मी खरा एस अदि माउदा फ्लावर फेस्टिवल चत लई मोइजे चतखरेबा मोइजे हेंग अयुक मोइजे हेंग हनगिदौनी अदु मोइ एस वाइना सुब फ्लावर की फेस्टिवल लो तौरगा आइदा तौरगा मोइजे टीम ममा अखोई स्वाइदगी पौमी खरा याव सकखरगा मोइ अदा हिंग लेउदोरिबा अदुना सि संगाई फेस्टिवल की ओइना पाजना फजना तौरा वइदी टूरिज्म की कनो सो दम हेंगलानी हाइब मफम जे आई ममांगी लास्ट ईयर आई चचरई संगाई एक्सप्रेस सु मसिगी फेस्टिवल जिगी मीडिया पार्टनर अमा ओइबने अता हदकसु ओय अदो नाउ चलुबदा मफम गदु कयाम फजे मदुदा फजना अखोई संगाई फेस्टिवल की सरु अमना अतै अतै मयाम जो हांगा तौर वइदी बसेदी नागालैंड जो पैंगे लागनी नागालैंड जो हिसु लाई नागालैंड जो हां अदगी अदुम लाई माउगी फ्लावर फेस्टिवल दुगा सेरी ब्लॉजुंगी करी से संगाई फेस्टिवल योरपोसे मयाम येंगदोरिनी अदुगा हंगकदोइति फजबदुना मरम ओरकांदा कराइदगी होरकपनो सिदि सोय हंगनी अदो आइदुदा माउसु दुम इंट्रोड्यूस तौरनी अदुगा कयाम सु माउदु चनिंगबगी तापुरि जो हाइबिरिदु चनिंगबगी चटकी हाइरिदुनी याम चलखिदोरी कनेक्शन नमति सोय चतखरबनी अदो दि कवर दु तौदरोदो मणिपुर हाइबिदु कवर दु तौरेबा एक्जेक्टली ngasa imphadegi hangraba tar होय इसे की खक्द ओइरेबा अनि माइचोलान हुजिकसे माउगी वारिमसु पुसलकपगी यामना मसी याम तंगाइ फदबा दुगा मथंगी फेस्टिवल दे अनोबा महौम सु हापनी अहौबा नुंगाइबा महौदुरी हापतुरिसे नुंगाइतबा नते सुम मसिगी माउगी एरिया सिम सुम लाकपदा निंजंग ऐसे लोसलकपदा सिमतंगा आई हंगजौगे मदुदी माउगी ओइबा मार्केट अमा साबगी मतंग अमसु चीफ मिनिस्टर न पनबिगी अदुबो ngarang ngasi ngarang kisa urakpadadi maugi market se super market ta sumaina sani ko nen tobosi mau haina particular ba panbe yaroi mayam gi haina sagadam ni khokadam ni haiba kholau su leite budi nati aduga mamang da su maugi market se nagalelom da phamandi kaina tobudagi swai nagam pan da laga phamgi ba mayam yawre mioi mayam na swai da yam pam na leina ba hai tai ngaktang da dum pot se dum pura pot se dum loi gi ba hai tai public ki demand se henjandana adu ai dagi तोंगान बे एरिया में पीबे से अदुआइदगी दी था हुमरी मंगा स्वाई ममांगदे दी हौदी हौग्रबनी अदु ngरang फ्लावर फेस्टिवल पांगथोकवा माउ चलुबा चेरी ब्लॉजोंगी करिस्ता चीफ मिनिस्टर लौथो कांदा स्वाइदा खितंग सानिंगदबगी सानिंगदब दिनते सादी सानिंगे अदु पार्टिकुलरली माउगी हैबदो हैनिंगदे मयांगु हैनिंगबी करी वाफम लाइसी स्वाइसे कमाई यंगबी सागिबदा माउगी नि हैबदो करी काना डबल जानो कया मांग बजानो माउगी मार्केट हरिजे यूनिक ओइदोरिमने तांगफुल की मार्केट थम सुमाइना लापे है अदुबु माउगी मार्केटिंग है पे सरन पनबीगरे करमाय हौरखिगे सही खरगी ममांगदा अखोगी माउगी प्रजा मयाम से लई खंगदे वेजिटेबल खंगदे आदि समना माउजी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट से याम थुए बको सी पुनमक से मोइदी मार्केट पिकपनिना नागालैंड चलगा योलम्मी अदा नागालैंड का मणिपुर का बॉर्डर की मतंग द मरुई नंबर इन हिमदा टीबी हॉस्पिटल अम लेब्रा अदुगी मतंग सुम मान सुम अरे काइदि जुको बेली की सियावी टीबी सी बॉर्डर की खर टेंशन लाभ कांदा नागालैंड दा माउगी मार्केट चलीबा पोट जोम चली म्याम से चंगन दे बने बा सी मतंग ने मतंग निजंग ऐजे अकोई मणिपुर की तम की प्रजा ना हां अदि नागा हाइगद्रा अखोगी सिंगी से नाउसिंग से सी मणिपुर की इंटीग्रिटी मतंग द अगेंस्ट लेबगी सु खरग उइयेबको अदो सी मतंग खुदम ओरग लेति हरगदुने बैदी मोइदि आरा नागालैंड पोतु योम ततु योलहंददना मरनाई वइना स्वाद इम्फाल लागा कोई ना पांगी सिदा अखोई नंबुल तुरियन की मथक्तुरा खरा अखोगी गरी हाइदरा हाइरग लेबदो अदो योन मनेबा अदुरगी इतिहास लापदगी प्रजा मणिपुर प्रजा है तारे मतमतुगी गवर्नमेंट जो है तारे को मदुगी नुवाई तब फाउरपुदुना माउगी ओइना तोंगान ब बाजार मा सागनी हेबी वखल लोंजे मतमद्र वो हाई घर ब्राइन सानी जो हाई घर मन कले हाय हान हाई किबले अदगी मतमद्र कराई शानी खोली कमाई तोनी दरा तौद्र हुजिकी नामपान फम मयाम से अकोई कनो सिदा लमफेल की सुपर मार्केट की सना कैथेल अदवाइदा
अदो फम्मसी खोलसेना हौग्रब माले निसे सुम निंगसम बेबन को अदवाइदगी हौग्रबनी हौग्रेबको मदुगी कंटिन्यूएशन हाई तारेबको अखोगी चीफ मिनिस्टर ना माउर चटपदुदा चीफ मिनिस्टर अपना माउर चटलगदी हुजिक लाइबा चिंग दे चटलु गो टू द हिल अखोई मणिपुर की ngara mang lauthoi चीफ मिनिस्टर ना हाइदी अखोगी मणिपुर की गवर्नमेंट की सर्विस तोरिबो ngai मैम अखोई इनाउनु साइगी बा डॉक्टर बु हारसु ओजा बु हारसु काबी दब चिंग द का दब खोदबगी ट्रांसफर पॉलिसी की चौबा अवाबसु लेबा अखोई मणिपुर की एम्प्लॉई मैम सिगी कनागुम्बा हाइना भम खंगदब मी हिन चिंग द करी अथाबरा कुइन लेबा नुंगाइबा कांबुना नुंगाइबसु ले मदुसु चीफ मिनिस्टर ngarang kaya phajana lauthoi policy ma every employee of the government yamdar sahi ani by rotation chingda legedam ni mai policy no lauthoi ne ba sumaina maudu sapakandra mayamgi manipur da yai phana bagi chingi praja siga tamgi praja ga khara nungsina ba hengalakna da bagi hoji manipur gi praja na wari ba kholi bai di ningdo na le ba koi bu integrity ki adu da question le myam se si ju phagalakna bagi को लंबी द हाई तारे ने को पुलिस ने लाउथोक पने चीफ मिनिस्टर ना इज वेलकम अदुदा माउगी प्रजादा ए माउगी आर नागालैंड जब योलन जब दो सोम दा खोइन मणिपुर दा इम्फाल दा अखोगी प्रजा की दम माउ प्रजा की दम तो ना कैथेल अमा कोई सारनी लाउथोक जे सिदी यामना फबा पोट अमने बा की वेलकम तवी टेंशन मतम खतंग टेंशन और आई लोशन लगे बा को आदि अदुदा स्वाइदा कोई होई माई करी इंटरेस्ट नो हाइना साबा यानी अदि सानली का सालोगा तौबसे खरा ब्रॉड ओइना खनबिरगा इन द इंटरेस्ट ऑफ मणिपुर अदि सानिंद्र बाउदा मी प्रजा अमगी कम्युनिटी अमगी सेंटिमेंट सोरो वांगांग बसिदी आई खैतंग मदु तोहनजनिंग द बाइतारे तौगन साबगी प्लान दे ऑलरेडी ममांग दगी लेग्रबनी अदुगा रिसेंटली ngarang nahan gi kanodro laukthom khaki wani plan दे ऑलरेडी लेग्रबनी हुजिकता साबसे साबैदी याने दुगा माउगी करी gi हाइबा मिंग पिबदु यारोय काइबा स्वाइसि पिग्रगना करी मांगजे बजानो अदुगा करी वफम थंबिनिंग ता आइदी मसे थोइदोना मिंग दु पिगियोदा मांगजे दब्राइना खाले अदा याइ हुजि हारिबा कैथेल दुदा स्वाइगी लो आ कैथेल दु साव सारदी पुलप माउदी लापा गाक्तसु चललोय करो अमै फमम हांगनेबा अदर मयाम पुलप फमिनबदा करिसु काइदब्राइना खाले मिंग दबो माउ कैथेल हैन थोनगियोसे आइदी या फजब्राइना दि खाले तांखुल के बसु तोबियाबा ममिंगी वानेबा को मिंगी वाने अदुगा यस करे माउ मार्केट तो खरा चाउ सारदी माउ गिदो फर्स्टली मोय सिंगदुगी ओइना साबरिना मोय खरा फमम दुमा रिजर्व तौबिरगा अते एरिया मसिंगदो मयाम फमबिउसु काइदि हाइबी वफुन ताउगेन अहि सो दो अखोइ लमफेल की सुपरमार्केट की अवांग थंबा सरुक सांगे थेल द फमी जिनेबा अदुम फमी अदुम मदु सुपरमार्केट अदुम हाय अदु माउगी फमी अते ते जो फमेबा मिंगोइना पिरसे हाय कांदा यानिंग द फोंगदोर इदो काइदोमदी करिगुम्बा खरदि लेजरंग मनिंग खाली ओजा संगसा कमाइन थबिनिंगे माउ मार्केट एना पी गिबदा कयम काइबा जानो अदुगा करिम कांदा सिंग तंपाइना वारी सारमिना कइदौगे तंबाकी मिसिंगनसु सिंगी कारबार तौजब सिंगी मरोइना माउगी करिदो जगा खितंग पीबिबदा कयम काइना हंबिनिंगब्रा ओजा कमाइन थबिनिंग सिदि अखोइ डॉक्टर नसु मेयक सेंगना दुम हाइग्रे अदुमकनेदा अखोइ अदुनि अखोइ मणिपुर लेसे चिंगना खक्ता nganglगा को उता थबा ओइना उतपा ngamदबदो मसाइ इंटीग्रिटी अदुगा अखोइ नुंगसी चाना कदबने हाइरगा कैनोम लापा कांददी ट्राइबल की कोट अदो मसिने हे थोपसि अखोइसु शोक तोवेबा मसा मसा होजि दिमापुर द खंगदे गुवाहाटी द खंगदे मणिपुरी होटल हाइबा कुंबा अदुम लेना मसिदि अखोइ कैनो को मदुदा अयत अकसु प्रॉब्लम लेते अदुना सिदा होजि माउ की हिस्ट्री अमसु ओइ दोरिबने नागालैंड मदु फम हंदे हाइबि तमक सोंद लाकपदा इचि नो गवर्नमेंट ना मणिपुर सिंग तमगी मिनो वेलकम तौरगा अखोइ अमतने नोइ सिदा लेरो हाइना थम्बिबदो हायंग मासे इतिहास हिस्ट्री अमा ओइ हंगदबनेबा अदुना ngasai की मासे मखोइ की करिनो अमा ओइना अदुगुम्बा अमा थोपनेना मोइ प्रोडक्ट्स खरा लेबनेना सेदा माउगी मार्केट हाइरगा ममिंग थोंबदुदा करी काइग्रेना सिबु दुना ngasai ब्रोक खरा ओइरगा को मसिदि अखोइ मदु तांखुल हाइना पनबा यादे माउ हाइना पनबा यादे कबुई हाइना पनबा यादे हाइरदि कम्युनल यामना ओइबगी लाक्तरा अना आइदि मसिदि अमरोम दको जे ओजाना पार्टी अमदा यामना मेजॉरिटी ओइदब्रा हाइना हाइबुकुमना अदुरोम दा अमु हाइनिंगेबा आइना हुजिकति सो असिग लाकबददि को हाइरिबा मेदो दो अखोइ कितंग माइनर ओइबगिरा
haibada ID madu Manipur ne ko ching da war amma title do wari bo khoi huji ki title do da su dum sari huji tangkhul khombang haina bodo khoina homang hai na tangkhul khombang adu da khoi gi khoi Suisa MP let ko aduga akaba natra akaba gi mabani studio dum thami nai na wari bu ko dum thami nai aduna masidi sida mau market haina adum moi gi chi no ada moi gi sidam tor moi sida pot yon sunu haina moi gi in particular kha tor product leibu du de khoi mayam gi ni adu title is this is nothing, it's a small thing Dari kita ngomong cakap tu, apa bagi sektor sangat perlu mati yang ini, sejuk yang ini, legislasi nu hai berapa pun sampai. Oza tamu Khogendra tu oza Ashang Kasar, oza Nimaichand Luwang ngasi pik news tu lak tu ngasi Manung ngasi bawa fan begitu mungkin lo selak puta ikai Khogendra bagi so mau po, am kena thak cari. Ngasi kita makta di pik news ki Manung nama tang solution jadi nama tanjai rule, adu bulan tam bisa thok libat thok tu waktu kaya gimana cuma report kita mak pik news miyeng tadu lebih.